Go mewn i ddíghaib, cechwyl seb, mar atas agay, no ag cwydwa agay, is as mwyom isha, agus anu si gwael gwael a lawrim siya, gyhyndwl. Ach, enw, tam I gyrra, gwael gychonamar a lawrt. Cyn ffo? O horfa gwyl me gyrra lawrt fwy'n lawr siya. Fecar amsa, gyda fi yn lawr isiar, lehai gwael gy olwm, eta am. Na, ta bych. Ach, sy'n erode, ta lawr siya bwni gwael gy chonamara has. Ater wyl y tanam cwsiarige, baloch spidzil. Agus anu rumsa agus gugulor dini is gaelge kinal ashchachi ma ta kinal bali zifrula akob lahai gulor fokli ra agus ta fokli ashchach akob in amani choma ach ken docher ta rudhenig chwil hort na chwil agus ta gulor kai me adwal gwil gulor buntaschi y bant leis eliagad sio gaelge. O horle go will anat in y minchi o lawrt in ac y lofa le cahar na galive. Cwpl o mil y sir o'n gahys. Tatu sanat sin y gwsiarge. Aga tog y lior cantori gwn liagad sio. I'r ffordd y dawn yn Nigeria. Glor akob Somale gwsiarge spideo na forbachi agus cyn atel lochan belg glor atsachi tíb sin sire agus chomale sin cluiste gominicid gahar na galive mar bin siad isteach samach gomininic mar tá sé tá cahar na galive nac a lábhach agus tá glorach I America agus I Sasana agus glorach a chéir chud dá agus mar sin beidir go bé a chanún sa séascaí le fáileáil ara go ghailge fad níl sa ach sin is an náisiúil an átaí le ghailán cosarige mar tá gire gwael gyfio ólam agus chleachta. Cwpl o númyd ni fe hawad ghailán gar y mos nhw rhyhyr nhw fiwan siwlod o char na galifa. Chomala sin si o ghael gechéma a lawritzer in orin gyhorid in yn ismion. Mar a chéli. Ach rumses is kinal difrúli ach kendoch tá mé an arist presenta I dhéanara gomininic ach tá mé ba mé an arist níosar I dhéana ara má léam písa aste léam me písa as a leabhse bhecinn sé tá go leor rudí tá go leor téama tá go leor ábhar sa leabhse. Folklór agus díosmú folklór. Go leor folklór inse. Tá go leor teacs anna. Tá teacs ag deire chuile cheacht. Díalan ag a dochtúr go leor agus le haid blas a hort schaib gon leabhar agus go leagan canta tá gceist ann. Peocha mé amach teacs as ceacht acu. Mar thumpla a leanach mar deirte I go searbhaige a leanach cearcha dó peocha mé amach a teacs seo bhfuil a tanam an airige agus dína ma díhol canún tuach chun na mara has úsáid
inis. Níl sam mai mé an ína go petanta ach tin na mío. Náige. Fhí na gasú a leog go bhhar go ní, fhí an amsir go hálinn, fhí an ára go deas agus fhí an tuisce te go leor, fhí trá réasúnta cé go go leor gasú réile an, fhí bucéid agus spád na beaga ag na gasúr, fhí trá glán agus fhí gana go deas, fhí sport go leor an, fhí cholóhanna sásta leis a lá. Ba scoilán a ríiste máireach agus ba bricfásta ag dráma leog go mochar maidin. Má bhíon an amsir go má, beidir go má lá 10 eile ag na gasúr an tachtan se thugain. Sin éanair, písa go Ghaeilge choisiarige as a leabhar Learning Irish ag méála síl. Agus mollam go hard a leabhar seo le haid Ghaeilge bheo a ólam agus a chleachta. Agus is mór a fel nach bhfuil i leite go leabhar scríofaí chuile chanúns in Ghaeilge, mar bheite sin go bdeo ó me chan leite an. Ach ar a laid tá ceann maithe faoi Ghaeilge choisiarige. Agus sin bhfuil weimse faoi láthir i me chanúns Chonamara agus go dtí an chéad lá eile go nuaidí ghaib mar a deirtar a Conamara. Go nuaidí ghaib. Slán.